kutana keshura ya kana omusoro ngwa musanzu ngujangu korukora je torukusimwa nabwo echo owishemwe Diocese Secretary kuyanashoma ibintu ebyo murebereza kozire ebyatireho legacy hate yayine korukora je torukusimwa no gamba kisebu mukama simwe mbwena nyetinguza kwa speech nyenda kwebaza Bishop na Mama Aris and the entire Diocese of Ankole. DSC ya elaboratinga je kandi ngwenda kubigara kamunyiza kubishisha wa elaboratinga je achievements nebukozwe umuri Ankole Diocese konkanye we nanyenda kusima ukuruga hansi kutandikira ababuruzi naba heads of rate ukuruga hansi nabahure nabasaba dikoni up to the diocese ngaraka sima team ya bishop yona kano garka hansi nyenda kubasima stera bantaba bona n'abakristayo mu ngaro abo kuba achievement says abahura aba basaba dikoni ababurzi abakristayo it's our achievement. Bishop nyenda kwebaza nko muntu kandi turenche kugambira ahabwa vision yawe, you are a visionary leader, focused, transparent and accountable. Accountability onkadiye so kuyabigamba ni stama boards nyinja ne ya finance njirmu ni ndebe ntoko kutambura. Ankole Diocese, we have achieved this because of accountability. And we are here to celebrate this. Nienda kwebaza bahuri twete romungaro ebyona ni mu kubikora ne sente zukwija ni mu kuzireta n'ababuruzi ne muzihumba kristayo kandi muzireta zikahaje. Nienda kwebaza DS na leadership ya na departments zone za Ankole Diocese na treasurer na departments zone zitwine. Nina munywano wanje Didas Tawaro, chairman wa Mbara district. Kurunu wajera ngo district ninga zone ziri mu Uganda za government nzikora nke bikorwa Diocese government ya Uganda kaberije. Accountability and transparency. Ekinde bera Diocese kuno wajanga cyo kikoro mu government ya Uganda. Government ya Uganda kaberije. Bwana meyani urya transparency, accountability. Mchechi was the district, I mean Diocese okuwa achieving ebyone bya achieving. Ebyona Bishop witu tukwendeza ogumzamu kandi obwebembezi bwa n'uburungi. Ekinde kiretira Ankole Diocese yakoraje. No butagira entaro. Entaro tuziruho. Entaro kuzikubaza enda kubamu konka tubitere bisho tubatwashikire tuzirumu no kubamu. Nyenda kusima rahanga abwecho. That is a good leadership. Thank you so much. Abahure mwebare ababuruzi n'abantu mwena rahanga bampero mugisha. Thank you so much. Mwene kinaba ntugamba wishemwe Diocese Secretary yakora nani teka ngu ihanga rya Ankole abahure mbebe mbiri abakristayo bebe mbiri bo wishemwe habati Sinodi yashitamire amono kikorwa bureberezi 2011 byo kwezi ku 11 2020 kahinguza ngo mureberezi tumwebaze nko bureberezi twene nente zenjungu 10 nabwo cyo mwemerera bagure mwemerera abakristayo nyona akamugisha tutware cyoncho on your behalf twena twemerere tusimaranga enti 10 zenjungu haza no kutendereza bishemwe katendereze kanane woyine yente twaza kugishika ko tafayo iza tugendese kote tendereza Yesu re mwana gwandiga Yesu omusaye donaziza tebaza umulokozi kandi ezente 10 ziryo musente hatente hagire kubane haka ni miliyoni 3 nuzo miliyoni 3 esu atomba haso munabwe cyecho accountability nicyecho twaheza
oyina abandi Bishop atakagambire, I understand that abantu and institutions abinebirabo, so it's better to muhereze then yana agamba basima bukatakwasa agamba kandi bukija bwanyuma. Canon le canon mugisha yajangwa inekirabo ija aba junior binekirabo nani bashaba mwena mwije abinebirabo bya. Yes, yes, good. Yes, twichirizana ngo ine kirabo tarogamba kasita bishop nakimanya na message erumu. Very good. Mwichirwa wa St. Joseph Cathedral, St. James Cathedral. Very good. Mbara High School. katugende mpora bishemwe mpora headmaster eryo ni ishomero erya Uganda Bible Institute. Ogwo ni engineer weitu yabare munonga Rwamporo headmaster Ntare School denare eije yebembirwa wishemwe Dr. Mujuni miliyoni 3. Canon Mugisha rione ija ombwinji mwenu nyowe nkamushaniaha w'abantu aba aro Monica Mabanga Irokamu Kamomo Dr. Benon Mugerwa Bishop Johnson Twinomjuni na Aleti Kenneth Kakuru na Kanwa Kagamba Elia George Much. Ntukwase kintu eki anshonga yo kubanza abantu abinagamba nibo ranga yayiriza umugisha kuko rondo mbahure bona bankori mbwenu aboko bajwekera nakoreka ebintu bwagambire akutandika kwawe ejo samoni yawe eyo wakozire kumuryo mwesigwa hati nicyo twenda kongereraho ngo kumuryo mwesigwa omyaka egiye asigara twebaza munonga otuberire ekibaru kandi twebaza tutwarize aboko bana bagamba nyari nabandi nanshemerirwe munonga aboko aranga ki yakohereze iyo n'umukazi wawe mukikozere mbere tubashaba ntongerera abiroho hati
yabare ebyokozire konka hati emyaka egi yasigarayo otakatemura abokuba otuberire ekyo baju oru n'orunyankore ogumizemu osa amuheru ory'omwesigwa ningira kandi yabare okunkunda okampeeza bwa advisor emyaka egi yoona mbere ninkureba notakaizire wakubanize nawe akamperize bwa advisor okashanga ni advisor mbwenu nisemu munonga otutegekegye oturinde hariho ekintu kimwe ekirikukira ebindi byona ekyokorere nkore oba mazire omwanya oruselfless selfless in a sense abantu nibakunda ebintu konka ikuwakira aha wahereza ekicweka ekibaana bakitwara wija watabona ekyasabasa nkore ebyo tubirakutiinise konka wakora revival hati ey'orugambiramu ngiri kukira byona ndikushaba oyogire ogambe ngiri kandi oguma ori omwesigwa okusyakwereruka Yes. webere munonga speed twantu jagwo buteka twazaguma ntusoma abantu ko kumukuzomba bitongore byanya akamwe na accountability hatu radio rene kwatangu na nkaba musoma what's ya echitu mwena hati nka merini ya msako 2012 tumwine na Ronald Muteyo hamwe na Katiho abono na ba board members bona hiza Mbara Junior yebembirwe agaba chairman wa board ninga wa management na headmaster na senior woman na babo heija Mbara Municipal Primary School owishe mwaka koza PTA hamwe na Wilba ensongejo nimpango munonga headmaster hizo msheja honorable tweheyo azwireta iye aryaho no murebo hizo wishe mwaka ganzi canon aryaho benywanira webtoche nyomwazi yo muhara babene umutabana beno bamuhereza muhara mbendiyo azugire nti 16 cash nashobirwa Ebitoche binga. Ebitoche pan kandi benywanira abantu aba nabachubura Sister Mary Hill High School, thank you so much. Mary Hill High School, Bruce, yes. Nuwakuteze kwinga bitoche, nuwena anagambe nuwogo mutero mungaro munongo mshejogwe. Ejon Mary Hill High School, ejo antugambe chikwatanise. Kampala Fellowship, owishemwe Mary kandi hamwe na Fred bazwekira chairman wabo arukurugangarama ogono wishemwe Justin we yari yamba mahane kitabo iwe Justin anogogo murebe owishemwe noti omuhinji kandi omuntu wamani haza mbe murekira ukacenza kweza na kufonawo dero ngarake nsoma hebindi dena nitutugume joininge ogono wishemwe treasurer nagamba Paul atananye kuwa kunjweke ngoro kikabonera ambweni hizo wa Las Vegas yabara munoko naho gwen headmaster witu wambara mixed ogon wa a professor bashasha wa Las Vegas hotel nkuru munonga hariho abantu abo washomise kandi okasoma nabo aba Ankole Diocese aduchuka bakweze bintu kabacengarahi nano wishemwe kabachenga mwiza baduchuka mutware bahasa yanyu mukurisi yo mureberezi kandi yabashomise kandi umwashomera ubundi hariho Board of Education neyebemberwa owishemwe Gasum hamwe na owishemwe Reverend Agasha
konka ke nawona Professor Gashomu na Moneka mukazi watukunda nabo bakwinire sente ziryomu nawe cyo board one otware ya body otware ne yawe personal omuhereze na no mukazi we Moneka. Then na university Bishop Stewart University na yagende nayo ayine ibintu bishatu byabo nabakusima munonga ibahase ezo zirebe. Ogu ni children abana babagure n'ababuruzi abakuzarwa association yabo bebembirwe mutabani weitu wa Venerable Patrick nabo bakuretera abana babagure kandi bazwekerwa omusigazi ogwe mutabani wa Venerable Patrick. Mothers Union Ankole Diocese auditor na kusima tiyebare pade aryaho Mothers Union President na kusima munonga hamwe na vice we Chubura girls, don't you have that? Don't you have a song for Chubura? Don't you have a song? Abantu abachereza siri. Chubura girls gift OGs, then Chubura girls nka secondary school. Mebitware byombi muhereze kare ngomnaza kumweshongorere cyeshongo kitari ya muzindaro haramudana obana ishongora besi nakahake shongoro Chibura karejia suman wonderful what she goes. Yes. She will ever be remembered. The name Chibubura sounds great. Let us sing her name for that duty she did. Her name shall we always remember for all times now and evermore. Hallelujah. Abachara babahure abakuswerwa bahure mbwira bakuswerwa bahure mwe nka Florence watahudokasi hatabo mwe type ejo abachara bona bitu bona babagure bona ababngabirwa bana nkabona bona ba Paulo bona abatweheyo bona bakarugaba nababa bakazi mwe bari munonga klaje hatwaza kuza akirabecha all lay readers haza ba lay readers aba bona twabagita hamwe harimo abambarira gureta harimo aba mwena abo borebereza ubwana ko twakigira kandi ne bahasa zabo yamazina gaho hani ababuruzi mwimuke mwije murakuke mukuru w'ababuruzi murakuke ababuruzi bara ne baba kashecho okay ababuruzi hazemo mugume ababuruzi mwijana mutagure cyeshongore cyane ruhanga kantora na ndinde karunzi kona ababuruzi nababo bambe mubatere chishani bo n'ababuruzi kandi twine abahure bona bankore nimwe abahure mwije bankore mwije n'wirukanga imwe cyanyu nkigira ngo nobwe Misiri yakwoma nentoke zikawaho turaguma turyaba bahure mwena mwebembirwe Diocese Secretary Baji na human resource abahure twena rahanga simwe abahure mwemereze mkono yanya abahure haleluya tendereza Yesore mwana gwandiga omusayigo zeza twebaza Diocese Secretary twebembire na klaje hedi na nyembebe mbiri basaba dikoni ni mumije basaba dikoni basaba dikoni muzeharia kana bo bine kitongore cyabo akano bo ba ministers be kitongore cyo ba or nbabo na no wishe mu treasurer tumwine treasurer Paulo na wari omutimwejo omusaye gonazisa twebaza nokozi Diocesian staff abokora nabo akachayikituka hariya ukanywa nitwe akako mu boardroom mwenda san staff barahi abakora mbureberezi barumba eno sabateza ba banda barahi mwije bijemu
heads of departments owishemo magezi doctoring ika wachirirwa omushaho ariyo naragura by the way gutari ha okay abachebezi ba Saints Church abachebezi barahi Saints Church abachebezi mwije barahi okay gona zeza twebaza omurokoze Mission Hospital rahi ya Israel Dr. Bex yija Bex wawatiremu cyago turacebera umfairo rahanga wit nguya yachitiremu ni education department merini amsako yaheza tata bishop hari abantu abaturano bakumentebe yawo mu cathedral abahura ba cathedral bana na nababuruza ba cathedral mwije murakuko Paulo niwo ragendo bebe nababahura bona ababuruza ba dinare barai abo no batora bakumira entebe yawe basimura bajanguwe bare kuterezo murumo abo ni center cathedral henyini mukama simu mbwene hati no basakugira oti abwenche batangamba otubobo zinongendereraki mbwenu korobo ryoko tinyine songa niwe no basakuija otiyora hanga kantorana nyine musinjanje 10 kusibo bishop direct nabwo echo ogo mucha twagwereza buri omwe wena ayakuba ine ekintu cyona kakireta nikiba kitine songa yona edachika nemwe edachika nibiri wabo kine okireta ba individuals twabare bahina babizire kandi no basako organ kibanda nka kanso kandi ebi goka cyatachigama ngo ije konka nabwo bunywani no manu rugahine itwe nabwo cyo mukama simwe aharyebyo kandi twasima rahanga munonga mbwenu akeshongoro kache kuwa kuburiyo twereza mu gisogwe iwe toine songa yona mpora otiyoni yinakusibo mureberezi witu wankoto nobure batampandikire otogo tinsonga akeshongoro kwako jangu imuka oyije tuwareba nubabo bata nubabo yebare musa yija omusika zogu nwaine kizimbe opposite Stanbic Bank ekyo kimuga kizimbe ekyo neche naneri ya hotel rufuteka je yenyuma ya bank mwebare Joab mwebare munonga nobasakoriyo nojo tunyogo tubangamba konka Yesu yandeba naho cyo nitego kwisha derizeri ya mukama risimwe nyenda kwebazo mureberezo mu ngero ya plan mwebare munonga chairman vice chairperson professor doctor barije norokwa kugenda bambo mukikuru nawe yija yajya tayibambe bishop byokozira nibyebyo zakwerukana speed abo kwakozira mu muhanga kare gaye kanso kandi awena ngarekeraho eshaza agenda and ninza kweta ntakesire meya gamba kanyeteho na reo bataringa ya bazi ojo kwa bishop mu ngaro yes aine bahasa yawe akwe bahasa yawe then the Lord Mayor ojo his speech then bishop ahendere share keki then tujene umukoro go live a revival aba revival radio ekirabo chabo ba chilesere webare munonga tinkuhereza speech my Lord Bishop
Nubanyeta Basil Bataringa ya Rwankwene, member wa Parliament Kashar North, kandi chairperson wa MP abakurwa muri Ankole. Nijaha nanye kusimaniwe kwankanko ko kumanya kwabire impinduka nitwe byitu tubabihindura mwenija kubatabarsa iwe no mucyara wawe. Icya kabiri nijane bahase yanje nanye kusimeraho kandi nija nane bahasa ya honorable Rita Bwahika atkwasa secretary wa Ankole parliamentary group who is on official duty in Russia. Mbwenu nubo tumubonye naha mukama asimu. Ore munonga tateitwe omuranga bishop na mama emeritus bishop mwana wanje na mama bakanoni mwena abahure bachidikoni abashomesa kwaya mwena hamwe na naba government nabanyetaka Chebezi Robert nanye neja congratulatinga bishop emyaka 13 mbuhereza ikintu cyangwi mbwino congratulations na mbwino bafite rumungaro kandi nasima munonga ahabwo kuba abantu kurubasima umuntu aruhake ryo mu service na mwenu nyenda ngubaterere Diocese ya secretary ahabwo kwa yabigamba je byona yabishoronzi kandi yabigamba uruho n'abantu bahurire ni kibi ekirukuntabura mbwenu umuntu abazaho bamutwara ijaga nkameino gamarufka rero bonako kishika yarwo magara gense rero batandika kumugamba hebirungi rero rebo burungi reba kire iwabwe njo tabigamba kare mbwenu babigamba kare wabihurira hatu no kongera ari byo ibibagamba ahabwo kuba mukama aruho uwikirize nangwa nanye ndaje umwikiriza ndiyo nahike cheka ahabwo kuba yes hine binare kirebiriye bikwate ne chipeze mpango ebyo nambwe nukatu wampecenyo myo na nabiriye bindi nimbasana no kubirika nija n'umucyara wanje aha haza mbwenu emeritus bishop kugamba kwawe hine kiwagamba kandi abamwe batwene bakireba kungabanga kukigamba mbwenu kece kintu kiwarebere Burundi okashita mu muntu w'umuntu ukarura ngwenda kucweka okatambura ukareba urutejo karo muntu wabutashunwe to Terence bokazari ukagwa mbeni nchigambo mchara yanda kunyita tumukazi tinyowe manya mukazi murungi kwashita mari baju ntimpuru mutuma Rwanda kubaruka omukazi atwiti wakabotari byogamba mwetu warura na bishop kwicambireho atoti jagarika kukigamba nyabo nija no mchara wanje Fiona yemereraho nuwogo kandi kundu kubananda kuterebuka mwene bishop mukazi nkogo kamurika hongo noza kuteka teka abandi hatogwe yaheza na mbwene utagarika kubuze kindi abakristayo mwebare kwisha okwise mukoro gw'ekitinza yendagarika kusima ahabwo kukwatanisa amadini gona kandi gona gakakuberaho echo neshonga mpango ya government twenkabebembezi abakristo kubaho abasaramu bakabaho bari abikiriza bakabaho mbwenu tukashanga twena nko mste yitu turi umuntu omwe echo ndikusimira kandi bakiputero mu ngaro ranga simu obuntu bibiri bishop nimanya ekikurya mutima ebe bindi byono bikoze omukushomesa tugenzero urugendo rumwe ombiye ntunguka okombeka echo mukikozere nambwene nebyo bizimbe mwombekere kumukubyombeka nanye ndumu nambwene umunteze zibagambi 10 nanye yanjere mu aka nanye ningero mu sense kandi nitwe twagereza tware tante mshawe yageretera mu mbwene yitu yizira mu cyara naye yaje no mugeze now hata ebyo bizimbe kubukombe kwa abantu bitu babonaho gukora mbwene bakikora tubiyuka license nitwe tugaruka tugibona kandi kuturwija cyaci tuturukushwara tugira kutwatikamo so ni yenda basima bwe ntungukejo na projects zindi ezimuru gukora no kwinga myani nebindi ukwatiraho government ukureba ngutwaza mu nkore ya president Museveni yo kugira ngo tureke gukora ukurya konka kureka tugarike tugire kindi ekitwayongeraho cyo kusuretera ntasi no kushomesa abana bitu namaka okugarabeho hona rebo mpi umwami wankwende hona rebo webare kwisha yenda kusima umukuru commissioner waba RDCs webare kanokunda etawuni yitu bishop ekirindi ijo butwe turumbarira high school hariya ukigambere kandi wese no kigamana president bw'abariya aha nguto road network izakabungwaka mbwene speaker akagera ngunyoniwe tugumentu mwijusya nyowe niwe mbwene utakaje utogomura umuntu gwaho kacebezi wenka niwe nkwine
nambwe no kuturarija twaturukuriye yitu nahurana bangambara ati nkwenda futaha ati ngabi kugenda ninza kuringira nyuma ho munjo hatubanze twashaba rero mwenu turebe okuturagarice tukareba ngo icyo cyabaho ikindi urwo ruguturuka ko rwakurwa president yatwa senti urwakorwa hate nitunka kanzo kugira ngo no mukasheshe twa planingire ukugira nyo no mari banyeta kacebezetara kandi kunde bo umwirima tingwenda no kimanya ngutingwenda bob zinuchimanya mwena aha twaherze okutekamo ezenguto zona ezi president yatwire okutaha amatara mbwenu ni mwana muzanko muruharo abari kuzagaitwa nebindi ibi byona nabyo ntuje kwanture okuturabikore yenda kusima ariho umuntu wanyegise ibyamaka kanone kamondara tije shiyagenda yarwa mbwenu muruharo mukundu kikaho nyushike bintu ebi ebero mwenda byo kwa mwenda 2016 nubwo nagiturwa nyondyo wahaha ngabanya bushoze kuba jati nyondyo waha ushota akarwo okuzumu harga y'umuntu kandi baniyo batora mbwene nyondyo wa kandi nyabu tinkushwireje twasya abana kanona kabitwegeze bintu mbwene bintu mbikoze kandi yagarika nyamba guri y'umutima ati mugume mushabiro umutima wo gugume hamwe yabo kwa no gukize rero mwanchizira ntina konka mukama naza kumbisa katwendeze birungi katwendeze byona for God and my country. Thank you so much. Ebare meya naza kurango berango bishatu then nyete the very reverend atwete the bishop tuhendere blood transfusion. Yes, na nimbashabango ekira hali atwa isyo units nyingi kandi yes numba muhanje then nasa numugome twenda kusima ni we yiguraho kwereze shagama kandi werezo units nyingi njo astamra hariya nabo ico murabe hariya naba reverend amahiza kujura murabeho tutakagira cha mushana tuine cake tantu bashaba cake yitu cake ya bishop na mama doctors ekihoro cyabo kira cy'imyaka 13 mutagisiga ntuza tugiri abeshongoza basigarayo ntubamanya abakigaragara no guba in a special song ntuza kubashaba muze kuriya twantura cha mushana then tuza kuba chance mu shongore bishop na naba jenyebe turiyo a revival radio YouTube channel 93.2 bariyo batureba emukore yatandikira nabwo ico twenda kubebaza abari aho mutubire aba revival. Thank you so much. Let me take this rare opportunity to invite the very Reverend Canon Bob's message ajaha atwimukize Bishop kandi emukoro yito hendere kato eto mureberezi witu kandi umugenyi witu mukuru na mama batusibure omwizina ryo wahiguru twabishemwe. Haleluya. Kote tendereza Yesu Yesore mwana gwandiga Yesu omusai gunaziza twebaza omurokozi Yesu kama simwe nagira mwakatengo abo kuba wari abantu bakunda bati bakusima bati nangwe ebyo bintu nkambi yanjere nibabimanya bakatwaro bwire kuza kunkonvinsinga ngo tubikore nagumana inyanga nibazombuchiko bucheni nyanga ngoga kubahereze bahiko mu synodi nabo bakinguza nayoroba kandi nijuka ibigambo bya kanoni rwabusheje abambya ya hansi yagambe cha meya ekiyanagamba ngo musima abantu bacurire. I think ashikire kora rero umuntu yakorera ikintu kirunjo musime acurire. In fact ikintu kinteri banja hati nanye kuza kureba abunda abantu abankorire nje nze koraki kubasima bo kuba umweni batweba so mwebari mnonga otherwise niyo chikurugoko konkachi kachitoro bikukinguza nkakikiriza kambanze shabe no mukazi wanje kunsasira harmarebo kuna okutwabushikana akukaye chichoncho. Actually, of course, mayani mundeba njunurwe no kujunwa. Mbweno mbero gwanje ni mugubasa. Ni Yesu. Ne mtwarize yanje okuko kujunwa haba hempinduka mbane. Na mbweni mwa bakaza bashwirwa bashija bajunurwe. Mugube musimer hanga. Not the other way round. Ko the other way round.
ava kuri tugendero mu mibiri yito itutaha twine aya ngweno sasere abo kuba kuyaza kunshobora we yanjira ngo yanamanya ngutubire tingwize miliyoni 2 anyona ni manyemu ubwo tuba tugamba twere tuyirukanga so ejo kinsasere ngweno chiwe dejo akandi kake kandi itwe nyoni kiragambira abantu twaturiyo muko witoko n'abanani bakimanya ntugambe ibintu bingi tu debatinga rero nawe ati ngugwa ine PhD nanye ndi PhD professor itwe ntuganira tesa rero debate neberi yahiguru konka muheru twikirizana okumanya mutwikirizana haramwe abo kushanga nyabo kuba busy ari ubwa kugenda ukashanga yagenda yagura itaka yasigera ho mukona hinda signing ntaka rebere nyo na gura itaka rihinguza protein kejo abagura tahizi nari nanyansigira hinda signing konkimwa bakaza baje bakukiro bwingi muno mbuta ababa baraho bitogo nabati no mugisha nazone mbabazi kukutomba aba baraho hine kundema konka hariho bingi nanye bindi kubasa kampendere tinkuza kugamba speech kuyaho Bishop Stewart University hariho iki abasayata kumanya ekishowire kama zisime Professor Mauda ariyaho mutero mugaro kakoro murimo murungi imyaka mirungi ngwenu tukataho acting Professor Gashom yemera kandi wobometrics abakugimanya erugere kuturankinga 13th in Uganda. Actually think kumanya nekibireho tubire na above UCU konke bya research bigumire mweto kabimanya so konkani checho wobometrics is very highly recognized and they know best. So simarhanga our university yitu ejo eriyone kora munonga ikindi echa sako rero mperezo mukazi wanje abasime sako mbwene cheru kwekora ijo mbirengiro musako abo kubanyoro mukazi wanje ntuzayo nturiyaza rone nangwa umwe na miliyoni nka zinga hi ntuziyayo tukore bintu byitu actually a statement kandi bagambere tokatunga okatunguka okakore bintu bikarugamo otine road ni manyakana ni mera ariya rather mere kamhanda weno mzukufu yemero wishemu abo tubari amabanja bakacheza kongoka hirwa abo kubaka muhanda akakitanga ine bintu byari yawo okito tukaturi ari zero ugodo mukama konkito bitwine nawo kugira ngo tukaguma nturiya za loan konketani serho ito kutukuriya loan tubakandondaga ngo kwezi kwahwa tokashashwire kichweke cyose mere kushashura tikikabahoga konka kwiya 1995 no mukazi wanje turi intare tutanturiya za loan na hati mbire ni mugira ngo hati twaza kuzemereza abo kuba hati nakura nyire myaka nkaga no bano kiriya loan konka zituyambere to develop. But development ni chendo boy ne discipline toka abasaloni otine discipline otine buzurizi ejojurugeho otaza yo kugitunga ne kurema. But you can't develop and make big things when you can't go for a loan. So nsima sako yitu Professor Kamuti yabagambira ebasize kuyamba abantu bingi kutunga loan bakadevelopinga ijo ndugireyo bayini bangambira hari habarugire hari omukazi arugire kuguze kizimbe cye ya leta miliyoni 2.5 tugama mazina ezbirezo yo mukizimbe nijya kwashitamire yareba entasiya yareba yagura shares omusako yitu odija arugire kutasiya miliyoni 100 ejo a space of about 1 week past week. That's amazing. Kampala kanda bona naba Kampala hati branch ya Kampala general manager hari rahi niyo ne kwatogwa kangai
umwanya gwa kashatu neza kuba yarabireho kandi teka hereze na bwireki branch ya Kampala ehereza amezi abiri branch munana hati ekwasura umwanya gwa haki abo kuba ba Kampala bo nibamanye ibintu nibabyetegereza so kasha bo mukazi wanje ebintu bantagambere we nabigamba jero ko wasima abantu aba konka bamashanyaraze begarukemu emikoro yito yituragizire amashanyaraze nigabura ijo twatwine minister wazwekire president gabura mbara high school har gakabura mbara high school nago gakaguma digagira gati na hati gabura mbwenu honorable urukurira ba Ankole yona ni umemejo ne hari tukumanya kandi orushozoru nitukira kuburwa amashanyaraze ubundi osanga inshoze zindi hari amashanyaraze obaniki tinka cyetegerezaga konkati niza kwandika nimuza kumpabura bakama babona baye kare ebyanje kanimbigambira aho bitu kare weshe oguno yaza kusime biramo nebindi byona dera muhero tusime omugambi witu tumuhene nekirabo cye. My Lord Bishop kandi omwami wanje Bishop Omujenyi kandi watuburra n'omukyara wawe Canon Mary yabahereza abinkweta ba cabinet ministers basaba diakoni kandi n'abahereza mweno mbiti byanyu Mothers Union, Christian Women, Youth, Children, our class of Christ of Ankole and beyond, Mukama simwe. Hallelujah, hallelujah. Owakore chinoha, ni Yesu obwente ebirwe na mawe, owanzire kandi akankore chindi, tumweta muchebeza kubanka kuzarwa na mushango mukanisa, yaste myaka nk'ebiri nubwagize ati naremwa agacebera mbwenu ntumanyaka muchebeza. Niwe yantiro munsi kandi nabanyanyazi na timu yona kandi nkoko baba banjire tindabgarikemu wishemwe peace n'umwami wawe and the family n'abantu barahanga twena Mukama simu abo bwire tinkwenda kubugaraka mutsasiro bwire bwagenda konka ntwaro mu gishogwe cyo kubanza kusima rahanga kunogira ngo mutebekanise basaba diko n'uruhanga tiyakikiriza tutwakubire turya mwene Mukama simwe kandi ninja Diocese yatwimukize mbwe nanye niza kukikora yabimusyangu ngumuterere bishop na mame habwe bukozirwe konka nyo ninja kubateganisa mbashabe twimuke tuterere ruhanga ahakuba n'uwakikirize. Amina mwebare kwatabikirize na rwatarahire bwenje abakozire bibyona na bishop bakwatanise ticakubyasicire na tindagambye bingi ahabo bwire konka abayeshongora abakaberebere bakora samare abajangu basima abakristayo n'abantu barahanga mwena ngo abakwasize bishop kukore bikozirwe Diocese yanabishoma konka kumutabire ni itorugendo rw'emyaka 13 omuburuzi witu turwakwishyikire konka rugendo rwishyikire akuba abantu barahanga bo rukureba aha otandikire nabiyahire akahura ote abakristayo ababuruzi abacyara bo kureba abahereza ninyenda kubebaza mwe na Mothers Union all of you mwebari ruhanga bongereho konka kintu kubashabira no kongera kumumanya mweshongozwe cyeshongoro cya biri njani 19 njakora samare yabyone bashoma achievements nebindi konka nyo mutima gwanje nagira ati byona nimbisima byona nimbisima kubiranyirize Amina ebitukozire byona tubikore konka bitwirize hihinoha otubasa kandi otubasise mwebare munonga ebirabo twasima kandi mwosire mbitire twasimira kimwe mwenda hibyaruga hibyosire birigire
mukama yongereho konko kukira munonga mwebare rukundo kuno jangu tebire rukundo nko kumburuzi yanagamba obunda at certain points obunda amuntu kabe wajote nabirugamu konka haru ups and downs nziva konka ntwenda kusima ruhanga omunso it can't be straight line konka ntwebaza ruhanga kugira ngo nahabe hariho negotiation. God has given us the grace to negotiate that corner. Ahabwa rukundo imutorekire ahabwa amaguru ganyu gona gatambwire myaka 13. We are very grateful, and for that we say God thank you. Actually somewhere injira no musamwiri yo kubanze shure ya mushanjo ku 12 obu yahikagati ya Mizipa and Shen akabyare ribare yagira ngo enki Ebeneza. This is the far that the Lord has brought us. Amina. Ngwaho nahati aroyishomero yajengu nahati nakigira ki nakitwera mwe twenda kusibaranga kutwera right from the start emyaka 13 konko kureba kandi injira somewhere arukuza kurusimba inahiyabe na yira akana areba the milestone they had moved kandi yakitahungu abantu bagume bijuke batishko mwaka gumwe batishko myaka igana, but forever they remember the greatness and the goodness of the Lord. This is the far that the Lord has brought us. Mwebare kanu ninjangu no buyagizire atebeneza kana mango rugendo rukiriyo konka yagira ngo nko kobire nitwe myaka hwire nera gumizemu nabwo gume nitwe. Mwebare munonga mwebaro kwisha mwebaro kutobwire ando kukira munonga mwebare kunda ruhanga kunojangu ruhanga tumuri kumumanya ebyone bikozirwe tibyakozirwe konka bikozirwe because you know who created you, you know what he's done in your lives, and we know what he continues to do as long as we remain humble at his feet. Nimbendeze mbabazi abo bwire tinabza mbyona konka lastly and in a special way nyenda kusima umwami wanje ngwe ntindu muganda konka kangateke arebo munyankore yasimba amaju. Thank you. Amen. Yebare munonga ngwenu nibije bikumwebariza konka kirukirayo ni mwebarizo kujunwa ebi byone bibyakora inaba eshongwire ngo kujunwa kugireki no muntu ngo kuyabagambira nanyo buntu mbwine konko kujunwa nukwebare kuba nko kumumanyo bumwe no muntu arukurafuka narakagamba narakakora kandi umukora ko mwoshangane mwe wabitomera konka no muntu urukuraka kwetisa echo nico ndukwebarisa kandi nyeje imyaka 13 nabo kujuna kwakumanya ati kandi omachi gumire bishop Mburizi omushija kugira ati onsasire nangwe n'nyomba zo kukubaha mwamwe namakagatebeekane mwege kigambo onsasire. It has built our home nekintu ekiri kumura kukira we nangwa n'abakozi bitu barwaha nimangu bariho n'umukozi obano wagete namugira ati nakugambisira karahangwa ati konko nsasire konka mwe na yakigambire ubwo muntu yaje atonsasire no musasire kandi echo abishemwe nkiraga amusharaba imbendeze kigambo nsasire nicyombekeka nikihimbure mitima yafire nikigarra abantu omubuteka. It has no harm no bunakubanyire bitinu sakino professor konka kwa kujya tonsasire bwa professor bwetu burukuruga nagumari nyineka kandi kimpo businge kigarre ko mbusinge. It will build for you, it has built for me, and that's what I pray for all of you. Abo bwire murekende keraho konka nakusima abana bitu abasima mwena mwebare imbendezo gumo mu ruhanga dera muheru ko kutushitami kashitamo misho garahango mwiguru echo nico kirinsemeja munonga mukama agumenimu. Haleluya. Tere mukama mungaro munonga otakalia mu bishop kataga mbechi katasima babiri nibahinduko muntu omwe bene kirabechi twaza kuchereza service providers nogira byona ntuza kubikora shi nebiza kweba kamperezo wishe mogwe kirabechi kandi nebindi ntuza kubikweroko yebare munonga rukundo yebare munonga kwijoka nkwaso buhereza ukaburira abantu banje bakajunwa bakarugombibi bakete isa taro kintu ekikukirecho ico nico kikukire bindi byona
kandi cyo kunywanira abo kugira ngo base kuyija akarungi akakurumu tukanyunyunte mukona kahwemo mwizina lya tate twendere umwana nere mwoyo rukwera. Haleluya. Keki necheshongoro chiri as we cut the cake. Dekani njara tushabire kimwe shara, then cut the cake as we go. Mukama twakusima kutwebembera je no kuhendera je mukorogu kandi twaza kuzo munsi kwereza nshango gende nitwe taburo muhando gushire kandi gushemire yebare ukundo yabishe mwaba batoreka kandi tushabangu mukama ogumeze muno tereza mana gukugumizamu tubase kusingura ibiragume byaturema tubase kubikwegekera kandi birashobe tweteyise tushemeze izina ryawe ryenigere kawe kitinisa twaba ntombe ko bureberezo ubu nihangaritu hati nebero byona omushagwaranga obushobora kubona tateitwe n'umwana moyo rukwera gumenimwe kandi omushogo gwengere guma nimwe na mwana muri yakeke yaza kusharwa natanturire cyeshongore cye cyaza kuzaho umushagwa mukamogo gumenimwe mwena hati nebero byona. Aba brigade mwaza konkarho omweshongozo wakakingi hata tayeke shongoro rero tureto mureberezi abaza kushara no mureberezi keki and best man na metro nebe omugenyi witu mukuru preacher mwijaha na abana eka mwije abana neka mwije owishemwe honorable Bazili wayetwa abokwa waza kujwekera government Bazili jaha ekishanchi kwateje ngo wazwekera government ojaha umweshongozi kuri yatire cyeshongoro ringa manya mbwenu nikwebe kugenda biso mugatukana kugenda ugu speed ija umugati Honorable Bazili umushija akabyara nsigoye yagumana gitira kurungi wengamera yashaba mukabangwa mukose nsigoye emera kurungi asma chaba ko chaba ahawe babase mwizina lya tatitwe n'omwana n'omwoyo rukwera mugire ngu amina. abaseri barya n'abaseri barya ayayayaya omutima hinduke shongo muri Ankole mama anyate mutukundi niwe tata Dr. Fred Shemdoni mugishare mazima bamasimwa muhereze Bishop na mama na n'omwijukuru bariho deni na n'abana na Bishop Meritus sisi na mama Chinone Bishop Stewart Ngara Baruganga Kamuyanda Ibanda bariomba lya keki Wakwaje mazima masimwa Mungosile ngara tusime abawore mutagenda mutarire keki mukundwa wakatano muri Ankole
Abumvirizi amakuru n'ibindi ntitubitunga. Hangara Radio Revival. Hangara Radio Nyamurungi. Revival amakaro w'ijire. Webale munonga Joan, yebale munonga. Noija kuongerayo. Webale mutero mungaro. When Bishop hamwe n'umugenyi mukuru preacher twaza kufutera anthems reverse order konka only one stanza kibasa twire bicweka bishatu nabwe twaheza abahure mwemerere twena twemerere nzompro recessional lines zeitu ogarka kuriya koko mucyaro kabanza bagaburira arke konka twentu eshongora. Bishop iza bakutere za anthems zawe 1 reverse order. Hallelujah. Bishop naza kutwebembera omukuru bwitu ntugenda mpora mpora. Nani mbashaba mustamaha sabandi babaretere keki then bagambire okumukuza kusunga kyamushana ebisekanise banwonjire babantu kubashohora reba kamera otakwase kishani keki omwiguru nko barba bati ombatambura abantu bariyo bazomurro abambazomuge nanka no mwiguru reba mwana cyachenda kamazazi ni mumukurato abantu aba ntubeta kyamushana all synod members yes bameya zabaryaha ntubeta kyamushana the chairperson C5 all clergy active and retired all head teachers. Then the choir, the pillars and the lay canons,